نزیکی 4 میلیون کوچبرین سوری، پناهبرین سوری لترکیه هنه روشوان زیده نباشه. در درباره روشوان دا ریخستنا چافدیری مافین مروفان یا ناف دولتی هومن رایتس واچ راپورت که جدی آماده کرو بحثا روشا کوچبرین سوری که کل ترکیه دمینن دبیجه پرانی آوان بزورش ترکیه تینه درخستن در سینور کرن و جبو سوریه تینه وگراندن. نادیا هاردمان لیکولینوانا ریخستنا چافدیری مافین مروفان هومن رایتس واچ راپورت که گلکی دریج لسروی مسئله لسروی پرسه نویساندیه. نادیا هاردمان وینهاج بيروت پایتخت لبنان الجل من برز هاردمان بخير هاتي من رابورت تخوانت جلك سپاس جبو به مهمانداری ديبورت کرنا کوچبرین سوریه کی بزوره ترکیه دخوازم وی بزانبم حتی نه چند کوچبرین سوریه بزوره و گراندنه ولاتی وان اش ترکیه درخستنه. هجمارا پناهبرین سوری لترکیه نزدیکی 3.6 حتی 3.7 میلیونه و ترکیه خودی هجمارا که هری زیده یا پناهبرانه لجیهانه. بزوره چما وان بزوره ودگرینه یعنی مثلا ترکیه هر دمه دبیجه کسین کو بدلی خو و نگرن سوری ازوان و ناگرینم لیت راپورت خود دبیجی کو گلک جوان بزوره اشتركي هاتنا درخستن وجبو سوري هاتنا وگراندن. هلوستا فرمی اواکو تو کس بدار زوره جعالی ترکیه و بو سوریه نای درخستن. لیاکو ما بلگه کریه برو واجیوه. امتی دیگه هن کو ترکیه جبو پنابرین جگلک ولاتان نتنیج سوریه بویا ولاتا کی بجومردی. لی دوی دمی ده بیانی فوبیا زیده بویا و جبر هلبجارتنان پنابر جعالی پارتین اپوزیسیونه و لترکیه وکی چککی تیم بکارانین. تشتی کو ام نهاد بینن بصدام پنابرین سوری نکو با آوائه کی به سروبر لکولانان لسر کار و جار ناجی لمالین خواه هاتنه گرتن و لناوندین در سنور کرنه هاتنه بجیه کرن. لور او نچار دبن کو فورمین وگره خواه بخش امزه بکن. پاشتین شاندن بو سنور باکور سوریه و بزورا دوید فنگی تین نچار کرن داکو جسنور و پرن. هلوستا ترکیه اواکو دبیجه اف کس بدلخوازی و دگرن. لیلی کلینین من نشان دادن کو وگرک بدلخوازی نینه. در فتا خواندن و فهم کرنا فرمه جخلکره نهاتی داین. لی بدار زوره و جارنا جی بلیدان بوان امزه دکن. جبرویه که خلق جارنا نزانن چه سریوان حتی کو دگهن خلاص سنوری لسر سنوری سوریه و جیرته گوتن کو در باز ببن. آها باشه کسین کو مثلا رد کردن وان کاتان امضا بکن بزوری تدبیجی تینا گرتن تینا اشکنجه کردن یعنی بزورش ترکی تینا درخستن لی If they refuse to sign, I mean, دوزن کو من لکولین کرنه اگر امزا نکن لوانتی خستن حتی امزا دکن. افتوی واته کو او بجاردنا امزا کرنه نادن وان. جبرویه که وگرگ دلخوازی تونه. لورا او دبیجن بزوری هاتنه نچار کرن. هنجی کسن هاتین در سنور کرن بزوری هاتن گرتن و شوپا تلیان جبو امزا کرنا فرمی هاتن گرتن. تشتی کو خلکی جمره گوتنه اوه. تو آلی هنه ترک خستنین مافین مروفان ترکیه هنه که خودین وان کوچبران یین که هاتنه گرتن اشکنجه دیتنه بچن لگلی بکن لترکیه گلی بکن یعنی جی لحقی خواه بپرسن؟ هلبت لترکیه پیواجوه که حقوقی هیا. گلک رین اعتراضی لدیجی در سنور کرنه و لدیجی بریارا گرتنی هنه. لیا راست اوکو پنابر نکارن به پارزرین خوره تیگلی دینن. تلفون وان جوان تین ستاندن و ناین وگراندن. جبر ویه که او براستی نخوادیه وی و بجار کنه. جبر ویه که پرانیا کسین هاتنه در سنور کرن نممکنه کو گلیه رایدار
bedarên Tirkiye bikin. Ji bo wê jî pêwîstî bi pereyan heye. Bixabin ez ti mekanîzmekê ji bo berpirsyariyê nabînim. Herçend em hêvîdarin ku gotagotên van binpêkirinan û sürgunan bi awayekî bi bandor werin lêkolîn kirin. Em bang li dewleta Tirkiye dikin ku vê yekê bike. هجمارك الجماهية مثلا چند کس د زندان ترکیه دا گرتینه کوچبرین سوری پناهبرین سوری Agahiyên wiha li ber destê min nîn û ez nizanim çend penaberên Sûrî niha di zindan û navendên dersînorkirinê de ne. Ev agahî tenê di destê hikûmeta Tirkiyeyê ye. Tiştî ku ez dizanim ev e ku xelkê ji min re got ku ew bi hejmareke mezin ji kesên din re hatine zindankirin. Di nav de penaberên Sûrî û kesên ji welatê din. Lê carna li gor welatên wan zindanî dihatin cudakirin. باش دخوازم مارم سر مجاره کتن مثلا آلیکاریا کو یکیتی اوروپا ولاتین دن جبو کوچبرین سوریه ده ترکیه تشتک جوه آلیکاری ده گهیوان کوچبران؟ Li gorî min siyaseta yekîtiya Ewropa wisa kiriye ku rêvebirina koçberan û kontrolkirina sînor kiriye mijareke derekî û radestî welatên sêyem kiriye. Siyaseta yekîtiya Ewropa ew bû ku ji bo ku penaber neçin Ewropayê, ji bo ku penaberan bihewîne pere bide welatên mêvandar ên wek Tirkiyeyê. Bi baweriya min divê yekîtiya Ewropa û welatên endamên wê bêtir penaberên Sûrî qebûl bikin û bandora xwe bikar bînin ji ber ku gelek pere dane Tirkiye. Divê guvaşê li van binpêkirin û dersînorkirinan bi darê zorê bike. Her wiha divê dayîna alîkariya darayî bi penaberbûna bi rêzgirtina mafê mirov ve mecbûrdar bike. Helwesta me ew e ku Tirkiye ne welatê sêyemê ewledar e. Ev tê wê maneyê ku penaber nikarin bi selametî bên şandin Tirkiye ji ber metirsiyeke mezin ku rûbirûyê wan dibe ku bên vegerandin ji bo Sûriye. سوری باشه مثلا و روشا اون روشا کوچبرین سوری ل ترکیه د شوپینه تدبیج روشا وان نباشه های و جوان کوچبران هيا ين کجبو سوری تنه وگراندن چه هاتیه سری وان مثلا لکودری هاتنه بجیکرن لکودرین او کوچبرین کو بزورش ترکیه هاتنه درخستن Ere, kesên ku ez pê re axivîm di demên dawiyê de hatine dersînorkirin û li cihên ku ne cihê jiyana wan in asêman e. Piraniya penaberê Sûrî ên ku li Tirkiye ne berê ji deverên ku niha dibin kontrola hikûmeta Sûriyê ne jiyan dikirin. Lê niha ji bo bakurê wî welatî hatine derxistin. Ew asêman e. Pereyê wan nînin. Ew ji malbatên xwe yên ku li Tirkiye mane hatine veqetandin. Ew tenê xwe dispêrin cûmerdiya kesên din û li mizgeftan radizin. Hin li malên kesên din heval û xizmên wan eger hebin dimînin. Ango hewl didin ku tenê xwe bi rêve bibin. Ez nizanim rewşa wan niha çawa ye. Lê piraniya xelkê ji min re gotin dixwazin vegerin Tirkiye ji ber ku malbatê wan li wir mane. Min zêdetir bi mêr û xortên ku ji malbatên xwe veqetiyane û xizmê wan li Tirkiye mane re hevdîtin kir. Lewma dixwazin vegerin Tirkiyeyê. Yani تو مالبات جه هف هاتنه جدا کرن مثلا زاروک ل ترکیه مانه باف به زوره جبو سوری هاتیه و گراندن حالت ویرنگی جهانه من bi çilo heft kesan re hev peyvîn kir, çilo heft kes hatibûn sürgün kirin, ku hemû jî bi tena serê xwe hatibûn sürgün kirin û ji malbatên xwe veqetiya bûn. Hejmara rast nayê bîra min, lê piraniya wan zewicî bûn û zarokê wan li Tirkiye mane. برز نادیا هاردمان من حسكر برسا عفريني اشتبكم قالك جروبين چكدارين سرب تركي ولا عفريني هنا هاي واش كردين عفريني هيا هون قد راپورتان سروان آماده دكن هون دزان الويداري چبن بيكرن در حقي كردان دا دبن ياننا Ez nikarim bersivê bidim. Ti mekanîzmeke ku penaberan bişopîne tuneye da ku bizanin piştî ku derbasî Sûriye dibin çi tê serê wan. Agahiyek wiha tune.
Grupên çekdar çawa buware serederiye dikin tişteke ku ez pê nizanim. Ez zanim ku navçe ne ewle ye. Lê em nizanin ka ew li Bakurê Sûriyê tên armançkirin an na. Dibe ku em zanibin li herêmên dibin kontrola rejima Esed de dê çû were serê wan. Lê li deverên din em hîn nizanin. Hûn dikarin ti grupan, ti çavdêran, lê kolînvanan bişînin Efrînê ji bo ku bizanibin li wê derê rewşa Kurdan çi ye? Yani qet îmkan û derfetên we hene? Yani jî we kesek şandiye wê derê? Ez nikarim li ser wê şirove bikim. Ez rewşa Efrînê naşopînim. Belê. Gelekî spas Nadia Hartman lê kolînvana rêxistina çavdêriya mafên mirovan Human Rights Watch ji Beyrûtê Gelek spas Libnanê mîvana bibûye. Gelek spas dikim demeke xweş ji bo we.